Hei hi akatsfani Aizawl ani Chanchinthar achhiar tu si lian sang puya Sinlung Hills Council sarkar siam tura anin peithu MNF le HPCR Legislative Party member 10 Aizawl DC nen anthlen sarkar la scheme PM Vishwakarma noya malakna peng poimo tak pakhat thing mystery training chuak mi samro pakhat nena certificate lan ani Jharkhand Maharashtra Assembly in Thanatan political party 10 campaign ngor takin an nei mek President Robert Mumui chuan eruk na noi bo tura sarkarin ngai na thiam omlo policia kalpui chu athatok ti asoi Silung Hills Council sarkar na siam tura anin peithu MNF le HPCR Legislative Party member 10 Aizawl DC nen an thena ama thiang bera sarkaran siam thena tura malak sak turin ngen ngal ani Silung Hills Council MNF le HPCR member tlingthar mi pasari telom na hunju voin khan MNF party office Mizo namruna neini a MNF Senior Vice President Dr. Alal Thanglen chuan thu soin he ne MNF chakna wangor ngor nilovin mipui te hne na ani ti a mipui party mipui ta na ding thin MNF party hne na an chantir ta ani ati ZPM General Headquarters Office PSC extended meeting voina nei chuan Silung Hills Council in than na nei zo ta clearly tin council hom chunga seat pali lai an la chu lo momanti thu soin ZPM party and HPC party tetang donin sumle tel humangin vote anjong velavani anti Congress party chon Congress bavana Friday political session an manga Silung Hills Council member thar pulorong bola kholian bial lompoina hun man ngalani he huna hen MPCC president pulal thanzar chon thu soin Silung Hills Council in thanatang hian Congress anin lungrualin anin thuruala nasatakin man soneni ti at alang chianga council member pakhat chau atling chung hian SAC pumpuya vota zonga sarkar ta MNF chu vote za samret panga chin an phalova sarkar lai ZPM 10 Congress party ain vote zali pathumin an mutlem zokan yati pol thanjara chu Mizoram small mini hydel project engamoza chu ZPM sarkarin Delhi mi hausa gundana hna anen kol turin lana tuma malakna kal zelti thu adong nia soin kolpetha megawatt sompani pechok thei serui hiam kumsom chunga a hlep chu cheng vebel chu somsari pare da no sompali velani a heti chunga outsource an tum chan hi sheda cha kom hleni ti a gundan green private limited ne na hanani hun chuan kum kha chunga apor mu chu atanga sarkarin gundan ne na apek tur chu cheng vebel chu sompani le no somni pare lai ni ati heti anga sarkarin midang ne na a hlan hian sarkarin heng hydel project en call to achor PE staff te engtin nge anom zel don ti po ngai to thamani atibok ruilo le kai no sang la ka India ma film thene tura sarkar lai pui Ministry of Social Justice and Empowerment le Brahma Kumari Strangkop noi malakna na samu Bharat Abhiyan MHAP point akal pui meka nimin khan lar sab Dr. Hari Babu kamambati chuan he scheme hi ahonga nizan khan bongkol wai me hola Directorate of Social Welfare and Tribal Affairs na samuk Bharat Abhiyan Mizoram le MHAP General Headquarters Trangkop chuan ruilo do hun hi an mang ani kan correspondent hin training report ilonga thlangu Directorate of Social Welfare and Tribal Affairs na Shamuk Bharat Abhiyan Mizoram le MHAP General Headquarters Trangkop bongkon wai me hola hunan man na hian drug abuse prevention among women ti thupuya mangin training abuat saya Pingur Moi Silo President Hawin Hun Man ani Bilal Liani General Secretary Bilal Than Moi le Professor Irene Radkimi Executive Committee member tin hena jang thosoi ngai thak ni in ruilo laka chalai ti him theinan malaka chul ziali apoimo zate soi hona Hun Man ani bok training hi MHAP branch shanga kalpui chan ni in kalpui mek zel tura malak me kani a training kal tlang hian mi puite drug chat lau zia chungwa le khotlang ngong ani na sat zia de ngai to a ruilo do ko malak pui turin MHAP General Headquarters chuan angen ani Rodila Remrati Akashvani News Aizawl sarkar lai pui scheme PM Vishwakarma noya malakna peng poimo tak pakhat thing mystery training chuak mi somruk pakhat hne na certificate lan ani a heuna hian DC pupol el khuman man pui DC chu Mizoram district som pakhat zinga training chuak te hne certificate sem the masaber anni ti asoya serchip district mi puite DC office thok tu te serchip district ka he scheme kalpui tu Medavi Foundation te thanem ngaina wanga ni ti a tundin muna district te zinga mashuai tu ani thei chu alom omin achonam tak zet ani ati PM Vishwakarma hi mi pui nol pui thleng phak malak na ni a thei top chuan mi choi kang tu ni theni ati bok
Sarsip District PM Vishwakarma Malan Chungchang Soizau tu Dr. Chi Vanalchan Himi Sub Deputy Commissioner chuan Sarsip District Chung VC Zongzong te he scheme noya anin zelo to thu te dilna thailu tu mi sanghi zanga samriat pani omto in district som pakhat zinga ma an hruai me kani ati kan correspondent report ilongai thlazueng u Sarkar lai pui scheme PM Vishwakarma noya carpentry training hi batch ni akal pui ni a training suak mi somru pakhat zinga hian meichia pakhat telani PM Vishwakarma noya hian trade som pare to ma kuthem thiam te thiam na belcha an theina ti pun sakin quality thazok an siam theina tura tran pui chu athil tumania training suak mi somru pakhat te hian man ruale le tur cheng jingkat sanga andong theu dona ei baga hian za panga apung da kham lo lon cheng noi thum thleng an dil theini e program a hian kotlang roi tu VC tele official tele Madavi Foundation State Head Putti Vanal Kimale Thopuite Antel Ani Silal Minglua Akasvani News Serchip Lok Sabha MP Punichat Vanal Mangaya chuan Voin Khan Mizoram KVI board pisa Minekomi chutlo in malak na sang ten clear ho MP Punichat Vanal Mangai hi MKVI board chairman Pulorim Lenale Chief Executive Officer Pujay Salbiang Lenal Officer Dangten Lo Dongsong Ani CEO jo Lok Sabha MP hi MKVIB din chante Shrilin Assembly Act Noedin ani angin Khadi le village industry joining turam malak dane thalaiten ezon an ne theina na bo chaini dante loan pung claim zo ka industry lama tuite tanpui tura din ani thute an soi ani MP chon sarkar le puilama KVI malak na project sang te a thei chin china lo boji sakatum thu sein MKVI chu nasele zolam mizoram ta na tangkai tur project siama malazel turina foi ani voina Lok Sabha MP in MKVIB atona hian training center multidisciplinary training center jemabo ka mizo thalai mi sangthum zako somre pali chuang thiamna lopek chu to ani thude tarlan ani a district sanga training center nei tur malak mek ani kumsang zako somre proka changa kumsang ni thlengin loan pe suak mizoram ta na loan le grant an pek zongzong hi cheng noi changsari jasari somthum pasari le point pakhat pasari ani Purba ro moi roite MLA chon infemi te ta na incentive case award sarkar sports department and call to ten chiang tok lawati Voina Aizawl press kapa tu tharla khom tu de komna soin sports minister Louis Purba ro moi roite chuan sports thaibik te pola chanvo incentive case award rule sang ni pakha chu sports thaibik te du sangna wangin Mizoram sport incentive case award scheme sang ni somni pani athak ani ati a he rules the scheme te hi mizo infemi te le sarkar sports and call to ten chiang tok lova apoi hle ani ati Purba ro moi chuan arm wrestling Asia gold medalist Denik Lalwat longa chungchang ta langin Asia champion ten an ton jat tur dong mai tura angai thule midang point andon turzat pe a medal la vetalopo participation prize dong turani thu soya sangni somni panhe Mizoram sport incentive case award scheme hitun thlenga man mekani thu soin rules sangni pakhat scheme sangni somni panhe incentive case award dong thei tur big sports discipline on big lova incentive case award chu inelna azira siamani a sport discipline base siamni lo ati Olympic qualifying tournament lo zong chu medal la phak helo po atelapiang chu Mizoram sport incentive case award scheme sani somni pani angin sum failom puinan dong theve kani ati Chanchinthar hi Akasvani Aizawl tanga puan ani Jharkhand de Maharashtra Assembly Internatan political party ten campaign ngorta kinan nei meka party tin ruai tu ten mun sang van tain khom le kongzo an neya Prime Minister Narendra Modi le BJP senior leader Narendra Modi chan Voin Khan duleya thu soya rammasona meichhe te din hun choi kan cho poimo hle ani ati महायुति के 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र ने विकास के नए रिकॉर्ड बनाए 2.5 वर्षों में महाराष्ट्र को उसका गौरव वापस मिला है विकास का भरोसा वापस मिला है और इसलिए मैं महाराष्ट्र के मतदाताओं से आग्रह पूर्वक कहूंगा आप सबको याद रखना है भाजपा महायुति आहे In Than Thon hian in tur Jharkhand a chuan Voin Khan India bloc candidate te tan Congress shoi tu le Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi chuan simlega thu soya pu Gandhi chuan assembly internet ta na imbe na chu Ramdan pui hum him du tu le ti che tum tu te inkar ani ati तो लड़ाई संविधान को बचाने की है एक तरफ जो संविधान को बचा रहे हैं दूसरे तरफ जो संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरफ वो लोग जो आपको आदिवासी कहते हैं आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आपका आदर करते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो आपको वनवासी कहते हैं और जो भी आपका है वो छीनना चाहते लड़ाई ये है युद्ध ये है President Robert Mugabe chuan eiruk na noi bo tura sarkarin ngana thiam tello policy akalpui chu athatok ati
Voina New Delhi Central Vigilance Commission in Vigilance Awareness Week sang ni samni paliam manna het hui sen President Murmui chuan rin omna le mani in thunu na chu India mi tan phunga ngai sana ho le ati a eruk na le hlem hle na chu na ani thu sen azung choba noi bo ngai ni ati a sarkar chon eruk na do turin kong sang in mal ani ati bok Chanchinthar cherti topna na tang pui Silong Hills Council la sarkar na siam tura anin pe thu MNF la HPCR legislative party member ten Aizawl DC hena an thlen sarkar la piskim PM Vishwakarma me malana pengpoi mo tak pakhat thing mystery training chuak mi som pakhat ne na sarik petlanani Jharkhand Maharashtra Assembly International Political Party ten campaign ngor takin nei mek President Robert Murmui chuan eruk na noi bo tura sarkarin ngania them omlo policy kalpui chu a thatok ti soi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani